Dragi gledatelji, dobro večer i dobro došli u treći element. Jeste li ikada razmišljali kako bi bilo kad biste mogli svoje tijelo nekako poboljšati bez previše truda? Unesete u sebe neke gene i vidite kako postajete viši, snažniji, možda dobijete zelene oči, mislim ne skroz nego sam dio u sredini. U posljednje se vrijeme dosta raspravlja o tome trebaju li metode za genetičko inženjerstvo biti dostupne baš svima, kako bi se mogli igrati s vlastitim genima u koju god svrhu. Pravu pomutnju proizveli su biohakeri aktivisti. Oni hrabriji, mogli bismo reći i oni neoprezniji, u sebe već unose određene gene. Znanstvenici i šira biohakerska zajednica ne gleda blagonaklono na to. Smatraju da je to ipak još uvijek preopasno. U večerašnjoj emisiji govorimo o biohakerima. Biohakeri su znanstvenici amateri koji vole eksperimentirati na biološkim modelima, stanicama, tkivima ili sebi samima. Biohakiranje ili uradi sam biotehnologija dio je šireg fenomena znanosti za građane, citizen science. Treba reći da znanost već dugo ne živi isključivo na službenim mjestima, na fakultetima i institutima, već sve više i u našim domovima, u kuhinjama, garažama, kao i u nekim prostorima sa pristupom javnošću. Ova svojevrsna demokratizacija znanstvenih istraživanja toliko je široka i toliko je krenula velikim intenzitetom da se čini da je ništa neće zaustaviti. Pogledajmo prvo što nam je rekao jedan od onih manje opreznih biohakera, Josiah Zayner, biofizičar koji je nakon što je napustio prestižan posao u NASA-i, u vlastitoj garaži pokrenuo start-up koji po pristupačnim cijenama prodaje potrepštine za uradi sam genetičko inženjerstvo. On je prvi čovjek koji je na sebi samome primijenio CRISPR metodu kojom je moguće modificirati ili zamijeniti gene. Razlog? Pomicanje granica i borba za gensku slobodu. I started biohacking probably about, 2012, maybe 2010, because while I was getting my PhD, I wasn't able to do the experiments that I really wanted to do. I mean, there's like 3 experiments that every scientist wants to do. One is they want to be able to help humans, like engineer humans or do something with humans. The second experiment scientists want to do is cure disease, right? They want to help heal people. And the third one is they want to make dragons, right? Everybody wants a dragon. It's the truth, right? If you could genetically engineer something, wouldn't you want a dragon? The thing is that science has become so it's such a strict dogmatic system where they research stuff, but a lot of it has no application in our world. So it can't necessarily help us and affect us. Some people say this is good, some people say this is bad, but I'm just thinking about me and what do I want to do and what I want to do. And when I'm thinking about that, governments can't really fund that stuff. Governments don't fund dragons. So you have one choice, right? Start doing it on your own. So I started doing science outside of my university, and that's where I've been ever since. And I started the Odin, which is a company which supplies kits and tools for other people to also do genetic engineering and science in their home or in their apartment. People are really excited about what we're doing. People are really interested in genetic engineering, right? Because it's we're starting to hear about it a lot in the news, all these different genetic engineering things, but nobody's ever been able to do anything with it, right? Because it's only been in universities. Now it's starting to get to normal people like us, and people are really excited. There are also some people who don't like it. They send me hate mail, so I get some hate mail. Yeah. They think people are going to create a virus to destroy the world. Yeah. It's not really how it works. Academia and even industry seem so careful and maybe slow at getting some innovations. Why do you think is that?
Are they like pressed by regulators? What are they afraid of? Yeah, no, I mean, it's really complicated, right? So like, if you're a big company, a lot of these big companies, genetic engineering companies, you know, they take $200 million investment and they have stock price, right? So if they do something crazy, immediately their stock price could drop, all their investors sell, and then their company, you know, loses a ton of money. So that's one thing, right? So there's just like a financial basis for being crazy. You can't be too crazy if there's a lot of money invested, because people will get scared. The other is government and regulation. Though there are like, the regulations are really good in the US and some countries in Europe and elsewhere, there's still some regulation that slows it down a little bit, right? Even though there might be good evidence that something might work, you know, governments are trying to protect people, and that's good, right? Like, we don't want people dying or getting hurt, but we need to figure out ways in which we can maybe do it faster, right? There's a place for governments to help people, but there's also a place for people who are dying now to get help, right? So I think biohackers and biohacking that's where they fit in. They fit in this like fast, let's try something, let's see if it can work when nobody else can help. Do you have a message for maybe young biohackers just getting into it, just how to be smart and responsible? Yeah, no, I would just say like, right, like learn. I think one of the biggest mistakes people make is that they think that biohacking is like anything. It's like playing a guitar, right? Like, you can't pick up the guitar and after one day be like the best guitar player, right? It's like, it takes time. It takes time. It's going to take weeks and months to learn how to play and to learn how to do things. But eventually you're going to be able to get to the place where you do stuff. And like, I think most people, when they do this stuff, have a good heart. But the one thing I like to tell people is just do what you want. But our goal in the end is to help humanity, help people. Maybe it's something that's as simple as making something that looks nice. Or maybe it's some life-saving drug or something like that. But in the end, like, all our goals as biohackers should be is just to create something beautiful, right? U večerašnjoj emisiji o biohakiranju razgovaramo s Đinom Šutićem, biohakerom s Univerzalnog istraživačkog instituta. Dobra večer. Dobra večer. S nama je i docent Marko Močibob s kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobra večer. Tu je i profesor dr. Kristijan Vlahoviček s biološkog odsjeka Zagrebačkog PMF-a. Dobra večer i dobro nam došli. Dobro večer. Docente Močibob, evo vidjeli smo ovdje, gospodin Zeiner je na sebi primijenio CRISPR metodu. Možete li nam nekako pojasniti što to zapravo znači? CRISPR metoda je jedna metoda koja nam omogućava na laki, jednostavan način izmjenu našeg genoma. Dakle, to su jedne, recimo to tako, molekulske škare koje se mogu vrlo jednostavno uputiti i programirati da prerežu DNA na točno određenom mjestu. A naši geni su u svojoj fizičkoj osnovi DNA. To onda pokreće staničnu mašineriju koja dolazi na to mjesto koje su te molekulske škare zarezale i pokreće procese koje za konačni rezultat imaju promjenu gena. On je na sebi pokušao tom metodom izmijeniti jedan gen za miostatin. To je gen koji sprječava pretjerani razvoj mišića, pretjerano povećanje mišićne mase s ciljem znači da njegovi mišići ojačaju. Da li je uspio u tome, to ćemo tek vidjeti. Sad na slici nismo vidjeli je li mu ne znamo kakav je bio mišić ranije, a kakav je ovaj sada. Međutim, stvar je u tome da takva promjena bi se trebala dogoditi u svakoj stanici u mišiću. Je li to moguće na ovaj način postići?
Pa ja iskreno na temelju svog znanja i iskustva sumnjam u to. Dakle, relativno je jednostavno mijenjati gene u jednostavnim modelnim organizmima kao što su bakterije i kao što su kvasci. Relativno je jednostavno čitati naše gene, odnosno našu DNA, dakle uzeti komadić DNA, poslati na sekvenciranje i dobiti slijed što taj gen je i kakav je taj gen. Mijenjati gene je daleko teže. Upravo zato jer bi morali, dakle, u svaku tu stanicu mišića ubaciti taj sustav, svaku stanicu mišića izmijeniti na jednak i kontroliran način, a to je jako, jako teško postići. Profesore Vlahoviček, tu se u prilogu spominje da su znanstvene institucije spore u prihvaćanju inovacija, međutim, relevantne inovacije zapravo i dolaze sa znanstvenih institucija, pa je ova CRISPR metoda tako došla sa sveučilišta u Berkeleyu i znanstvenici koji su ju otkrili su prvi počeli upozoravati na neke moguće rizike povezane sa njezinom primjenom kod ljudi. Koji bi bili ti rizici? Pa da, zapravo ono što možda bi čak i malo prije napomenuo i ono na što se Zeiner nekako negativno odnosi je na tu sporost u inovacijama. Ne? Mi jesmo kao društvo se jako ubrzali i s našim očekivanjima i želimo jako brzo iskoristiti ono sve što nam znanost otkrije i zapravo čitav naš taj informacijsko-komunikacijski sustav je napredovao do te razine da mi vrlo brzo saznamo što se otkriva u znanosti. Ne? Međutim, za nekakvu inovaciju, pogotovo za onu koja, ajmo reći, djeluje na ljudima, moraju postojati određene i etičke kontrole, a i jednostavno moraju biti toliko validirane da se pokažu što manje štetnima za ljudski organizam. Mislim, život općenito je najkompleksnija pojava, ajmo reći, na planetu Zemlji. Ne? Daleko kompleksnija, ne znam, od matičnih ploča naših računala. Ne? I mi doista vrlo malo još znamo kako ti sustavi funkcioniraju. I onda, kada ih i ovakvim metodama, koje su sjajne metode i za koje je trebalo isto tako dekade da dođe do njihovog otkrića, kada ih ovakvim metodama zapravo idemo, pokušavamo nešto mijenjati, to vam je kao da ste, ne znam, nekome u pretprošlom stoljeću dali matičnu ploču i sad mu rekli, ajde ti sad otkri kako radi računalo. Znači, treba određeno vrijeme i treba nešto što je osnova i podloga čitavoj znanosti, a to je znanstvena metoda. Dakle, mi trebamo imati jedan rigorozni sustav koji će nama reći postavite hipotezu, dakle postavite model što očekujete od vašeg pokusa, napravite taj pokus tako da imate kontrolu, da možete kontrolirati uvjete u tom pokusu i onda možete reći da li je vaš pokus uspio ili nije. Pokus na uzorku od 1 je često vrlo nepouzdan. I onda se dešava to da imamo nekakav možda romantični pojam znanstvenika koji je ostavio Petrijevu posudu na pultu i sutradan mu je izrasao antibiotik na toj Petrijevoj posudi, što također nije činjenica, nije istina. I mislimo da na taj način znanost funkcionira. Međutim, to često nije tako, nego je čak i od takvog nekakvog slučajnog otkrića koje se vrlo rijetko dešava do konačne inovacije ili nečega što možemo iskoristiti prošlo dosta vremena. I ja bih tu na Zeinerovom mjestu bio puno oprezniji. On čak i nekad ulazi malo u kontradikcije sam sa sobom pa kaže da je to kao svirati gitaru, da treba vremena, a prije toga kaže da želimo to što sve prije imati i eksperimentirati na sebi. Ljudi su isto dosta osjetljivi, ajmo reći, na svoje zdravlje. Ne? I vidimo kakvi su sad tu problemi isto sa pokretima protiv cijepljenja i tako dalje. Što ako sad ne želimo da se naravno to desi, ali što ako se njemu desi nešto loše? Onda se može desiti da napravi kompletni kontraefekt cijelom pokretu i da ljudi kažu, a vidiš, ta molekularna biologija ili taj CRISPR, to niš ne valja, čovjek je nastradao. Ne? Tako, ja bio oprezan u izjavama na njegovom. Da, ja bih se isto osvrnuo na to njegovu
malo čudnu izjavu da je znanstvena zajednica spora u prihvaćanju noviteta, na neki način troma i inertna. To doista nije tako. Mislim, upravo spomenuti CRISPR-Cas sustav je vrlo nova metoda. Mislim, otkrivena je pred 5 do 6 godina, a doista je u polju izvršila cijelu evoluciju i primijenjena je na jako velikom broju organizama, u jako puno varijanta i u jako različite svrhe. Čak je zapravo danas se eksperimentira i sa tom metodom i u terapeutske svrhe i tada istraživanja su u vrlo podmakloj fazi. A CRISPR doista nije jedini primjer takvog noviteta koji je u vrlo kratkom vremenu protutnjao i okrenuo stvari na glavačke. Primjer, pogotovo u molekularnoj biologiji i bioinformatici ima stvarno dovoljno i jako puno, tako da eto. Ono gdje zapnu stvari su zapravo kad se počne to primjena da se naprave novi lijekovi, onda da bi se ti lijekovi mogli primjenjivati ili nove terapeutski postupci. Tu onda stvari se moraju još dodatno testirati. To je ono što dugo traje. Gospodine Šutiću, kako vi komentirate ovu situaciju sa Zeinerom i je li on neki revolucionar znanstvenik? Očekujemo li da će on napraviti možda i neku novu revoluciju ili je možda to njegovo ipak više nekakav pokazatelj aktivizma, borbe protiv regulative? Pa rekao bih da su prakse gospodina Zeinera djelomično aktivizam, a djelomično kreativni marketing njegove kompanije Odin. Mislim, bitno je spomenuti da recimo u njegovim praksama nema amatarizma. Gospodin Zeiner je doktor struke. Njegova firma je FDA certificirana za obavljanje ovakvih djelatnosti. To druga stvar je što eksperimentira sam na sebi. To su recimo prakse kojima se jedini u svijetu bavi i od čega se ograđuje skoro apsolutno cijela međunarodna zajednica biohakera. Osobno se slažem s nekim njegovim stavovima, dok ovakve prakse, većinom se ne slažem i ovakve prakse ne podržavam ni najmanje. Znači, mislite da je to više kao neki marketinški ovako jedan stunt? Da, mislim standardni, u Americi imamo totalno drukčiji model u biti biohakiranja, rijetke su organizacije koje se bave s time, orijentirane većinom, sve organizacije nude neke usluge ili proizvode i orijentirane su prema prodaji proizvoda ili nuđenju tih usluga. Dr. Zeiner u biti prodaje kitove za edukaciju, korištenju CRISPR metode, modificiranje kvasca, bakterija i ostalih mikroorganizama, što je u biti cool i jako dobro, samo nije trebao biti toliko drastičan sa tim. Može li se s njegovim kitom eksperimentirati na sebi? Pa u biti, evo sad, prošli mjesec u Ženevi sam baš sa skupinom, međunarodno smo imali... To nije nešto što bismo preporučili, nego čisto me zanima. Ne, baš imali smo nedavno međunarodni sastanak biohakera zajednice i cijela zajednica se zabrinula oko ovakvih praksi i u biti provelo se istraživanje, analizirala se efikasnost njegovih edukacijskih kitova, skužilo se da je negdje 10% efikasno uopće da može i za edukaciju, za modifikaciju kvasca, tako da male su vjerojatnosti da će uspjeti u ovome modificiranju svog tijela. Vi imate i svoj institut, čime se on bavi? Da, kod mene u Univerzalnom istraživačkom institutu je potpuno drukčija priča. Mislim, bitno je spomenuti, teško mi je generalizirati ovdje, jer zajednica biohakera je u biti na globalnoj razini jako mala. I koga god da pitate, svak će vam dati totalno drugu definiciju što je biohakiranje. Neko će reći što je uradi sam biotehnologija, neko će reći uradi sam sintetička biologija, neko će reći uradi sam genetičko inženjerstvo, neko će reći u biti biotehnologija koja se odvija izvan laboratorija pri sveučilištima. Sve te definicije su točne, ali neke u biti određeni biohakeri nemaju dodirnih točki sa praksama drugih biohakera, tako teško je generalizirati. Kod nas je priča potpuno drukčija. Međunarodni kolege za mene kažu da sam biohaker sa najviše radnog iskustva, jer sam se u radi sam znanošću počeo baviti još u vrtićkoj dobi. Još u predškolskoj dobi zanimala me znanost, krenuo sam od uradi sam kemije, nisam imao gdje učiti pa sam morao sastavljati svoju opremu, svoje laboratorije kod kuće za eksperimentiranje i učenje kroz praksu, što svima najviše paše za usvajanje nekog znanja. Poslije sam se prešalto na biologiju, informatiku, robotiku i završio na biotehnologiji.
Ovaj termin biohakiranje je osvanuo tek negdje 2006. 7. 8. Tada nas je u svijetu možda bilo 5-6 koji su se bavili tim praksama, kasnije pokret evoluirao. Malo ja sam počeo javno djelovati, da, do 2012. U biti sam bio standardni geek doma, proučavajući, mikroskopirajući stvari i razvijajući neke svoje inovacije u kuhinji, uzgajajući bakterije i slično. 2012. sam počeo javno djelovati, prenositi to svoje znanje, održavajući niz malih radionica za javnost, jer se pokazalo jako popularno. U biti građani žele naučiti, žele razumjeti biotehnologiju koja je veliki misterij za njih, tako da jako vole te info radionice, vole vidjeti izložbe toga tipa i vole da laboratoriji imaju otvorena vrata, da može svatko vidjeti što se događa unutra. I to u biti to o čemu biohakeri globalno teže, znači ta transparentnost rada, politika otvorenih vrata, da nije neki misterij, tabu što se događa, nego da ljudi razumiju da imaju uvid u sve. Tako 2013. dotad kroz sve te radionice skupio sam u Zagrebu veću skupinu istomišljenika, većinom mladih znanstvenika i umjetnika, koji u biti nisu vidjeli, pogotovo ovi znanstvenici, niko nije vidio sebe, nismo bili zadovoljni stanjem znanosti u Hrvatskoj i nismo jednostavno vidjeli perspektivu za sebe u poslovima koji se nude. Znači, nismo se pronašli u dvije moguće opcije. Jedno je akademija gdje se provode istraživanja koja su uvijek, kako bi to rekao, strogo diferencirana, znači uska. I što ostavlja jako malo prostora za razvoj kreativnosti i interdisciplinarne prakse. Također nismo se vidjeli ni u industrijskom sektoru gdje je u biti jedini pokretač stvaranje profita i sve teži samo razvoj inovacija koje će generirati što veći profit. Htjeli smo u biti slobodu istraživanja, razvoj inovacija koje su društveno korisne, a ne pokretane nekim profitom ili tako dalje. I htjeli smo se baviti interdisciplinarnim praksama. I tako je osvano UR Institut 2013. Universal Research Institute, Univerzalni istraživački institut, bavi se primijenjenim znanstvenim istraživanjima, poglavito ovih najsuvremenijih interdisciplinarnih polja znanosti, biotehnologije, eksperimentalne elektronike, bioelektronike, svašta još nešto, ali uz to i razvojem kulture. Ne mogu više reći da se baš u institutu bavim biohakerskim praksama, jer imamo sad institut, odgovarajuće laboratorije, nema tu baš puno, nema amaterizma skoro ništa, ali nastavljamo dalje razvijati vlastite alate koji su neophodni za istraživanja i puno su isplativiji od komercijalno kupljenih laboratorijskih uređaja. Evo, baš ćemo čuti o tome kako se biohakiranjem bave razne udruge i otvoreni laboratoriji koji u sklopu svojih aktivnosti vode istraživanja i edukaciju ljudi o biotehnologiji. Razgovarali smo s voditeljem laboratorija, znači GenSpace u New Yorku, koji je bio jedan od zapravo prvih takvih laboratorija. I majored in biology in college, and I participated in undergraduate research while I was there, and I had a really great time. I enjoyed the research. I enjoyed working in the lab. I loved everything. So when I graduated, I went into industry sort of thinking it would be a similar experience. And I quickly found that, at least at my level, with only having a bachelor's degree, I wasn't going to get to do any of the interesting research. I was basically, there was just, you memorize the protocol and do it over and over again. It was very repetitive, very mindless. There was no opportunities for creativity, so I sort of missed the intellectual stimulation that I'd had during undergraduate research. And so while I was doing this, I started thinking to myself, well, could I work on a side project? So I started thinking, well, I know how all this equipment works. Could I set up my own lab at home
and I started doing a little bit of research into that. And it didn't take very long for me to stumble across GenSpace. And once I found out about GenSpace, it didn't really make a whole lot of sense for me to build my own lab if I could just come here. So I took a class. I was a little bit skeptical at first. I wasn't really sure what it would be like, but I took the class. Everything seemed very legitimate to me, so I started looking for opportunities to get involved. I started volunteering and helping just maintain the lab. And once, about a year after I started coming, we finally got enough funding to hire staff. And since I'd already basically been the volunteer lab manager, it just sort of made sense to transition to being the full-time. Can you tell me what kind of projects do you like, or what's your main interest? Oh God, I am all over the place. I've ended up creating some synthetic DNA regulatory elements, and I've ended up doing a lot of work quantifying basically plasmid copy number and things like that. I have a tendency to go down these really deep measurement rabbit holes where I try to get the most precise data possible. But ultimately, what I usually end up working towards with these tools are basically novel organisms that are interesting to me is a really generic way to phrase it. More specifically, for a while I've been working on making a spicy tomato. It's not something that I think is going to make $1 million. It's just something that I thought would be interesting to do. Do you think these people without biological background, that they can learn biology and biotechnology well enough to become maybe independent researchers and work their own projects? I've actually seen a number of these types of members become very successful and carry out their own independent projects. Off the top of my head, I can list 3 examples. The first is an artist named Heather Dewey Hagford. She came to GenSpace a number of years ago, and we taught her the basics, and then she went ahead and created a very interesting art project where she actually identified a number of genetic markers associated with appearance, and then she collected basically bits of garbage like cigarette butts, chewing gum, anything that might have, any litter that might have bits of DNA left over on it. And she extracted the DNA from these pieces of trash and amplified the markers and 3D printed faces based off of this DNA. She did it all as an art project, and she did all the research. So you're having fun, it's not boring. Yeah. It's not Yes, boring and repetitive. It is not. It is all about crazy ideas and making them happen. Gospodine Šutiću, vi ste dobro upoznati sa svjetskom biohakerskom scenom. Kako ona izgleda? Pa na globalnoj razini scena je u biti jako mala. Ima nas, znači kao što sam spomenuo, po samim početcima negdje 2007. kad se stvorila kovanica, nije nas bilo 10-ak. Trenutno je možda 50 biohakera na globalnoj razini. Većinom najaktivniji smo u Europi. Prakse se jako razlikuju. U Sloveniji i u Austriji su najaktivnija je scena vezana uz biološku umjetnost. U Sloveniji u galeriji Kapelica Ljubljana i u Lincu Ars Electronica se bavi najviše takvim praksama. Moram spomenuti da smo u Hrvatskoj smo najaktivniji po pitanju edukacije.
U biti, evo, UR institut održava mnoštvo edukacijskih programa i kulturoloških događanja koji u sebi imaju tu edukacijsku komponentu baziranu na biohakerskim aktivnostima. Organizirali smo u biti prvu biohakersku akademiju u svijetu 2014. u Splitu u Medils institutu. Za maturante smo organizirali bootcamp biohakiranja gdje su u biti djeca mogla naučiti apsolutno sve što postoji o biohakiranju, kako uraditi svoj laboratorij za provođenje biotehnoloških istraživanja, težeći u biti popularizaciji biotehnologije u društvu i osvještavanja javnosti zašto je bitno ulagati u tu biotehnologiju. Zaista hvale vrijedan poduhvat. Docente Močibob, ako imamo potrebu da analiziramo neku DNA ili mikrobioma, nemamo u blizini neki otvoreni laboratorij, ono što možemo napraviti je kontaktirati neke privatne kompanije koje nam to mogu za više ili manje novca napraviti. Kako znanstvena zajednica gleda na te kompanije? Jesu li one neka loša konkurencija ili nam je zapravo zgodno da možemo, ne moramo baš za svaku analizu imati laboratorij na svojoj instituciji? Kako vi to vidite? Ne bih rekao da su konkurencija drugim kompanijama ili kompanijama koje opslužuju znanstvenu zajednicu. Oni zapravo popunjavaju jednu zanimljivu nišu ljudske znatiželje. Dakle, kompanija poput 23 and Me i slično. Dakle, oni rade relativno jednostavne analize sa relativno uhodanim protokolima, na primjer na ljudskoj slini i tako dalje. Oni nisu konkurencija znanstvenim institucijama ili tvrtkama koje zarađuju na tome, zato jer znanstvenik bi za početak sam obradio tu slinu, ekstrahirao iz nje DNA i analize koje bi znanstvenik napravio bi bile puno opsežnije i bogatije informacijama. Tako da oni zapravo nude jedan onako gotov paket gdje vi date svoj uzorak, a oni vama jedan već interpretirane zapravo i pojednostavljene odgovore. Ono što smo čuli u prilogu je bilo da je znanost na znanstvenim institucijama repetitivna i dosadna. Slažete li se vi s time kao? Ja se s time ne bi složio. Ja se zapravo vrlo često šalim da u životu nisam ponovio 2 identična eksperimenta. Jer svaki put tražite način, i kad ponavljate eksperiment, tražite način da to napravite na još bolji, još pametniji način, svaki put ga malo prilagodite i zapravo vrlo rijetko ste u prilici da samo štancate i peglate non stop jedno te isto. Mislim, svaki put to traži određenu razinu prilagodbe, kao na primjer, dobro, valjda ne znam, kao što nekome valjda kuhanje dosadno i repetitivno, drugome nije, jer iako imate nekakav recept, nije isto da li kuhate za 3 ili za 13 osoba, nije isto da li kuhate svinjetinu ili govedinu, tako da uvijek se morate prilagođavati i uvijek morate itekako biti oštri i razmišljati o tome što radite. Profesore Vlahovićek, mogu li iz ludih ideja tipa ljute rajčice nastati relevantna znanstvena otkrića? Svakako mogu. Ne? Međutim, ajmo reći da je zapravo povijest nam pokazuje da je takvih nekakvih velikih iskoraka bilo relativno malo. O njima se naravno najviše čuje zbog toga što su nam najzanimljiviji, kažem opet, zvuče jako romantično i onako kako zapravo ljudi doživljavaju znanost. Ne? Međutim, znanost je, nažalost ili na sreću, niz isto tako malih pomaka koje onda u jednom trenutku imaju nekakav efekt lavine pa otvore cijelo jedno novo područje ili naprave nekako novo otkriće, a za te male pomake su odgovorne tisuće, stotine tisuća ili milijuni ljudi koji zapravo rade prilično
možda nekad i repetitivni posao. Međutim, i vaš sugovornik u prilogu je opet malo ušao u proturječje jer je prvo rekao da mu se nije svidjelo raditi repetitivan posao u laboratoriju, a onda je otišao brojati kopije plazmida, što je izuzetno repetitivan posao. Moram priznati da sam htio pitati. Tako da, Prikupiti najpreciznije podatke. da, i prikupljanje najpreciznijih podataka se zapravo svodi na ponavljanje Vrlo pažljivo ponavljanje. jednog te istog. Tako da, ja zapravo vidim ovakve pokrete prvenstveno kao nešto na čemu smo svakako kao akademija odgovorni, a to je otvaranje čitavog procesa znanstvenog rada, znanstvene metode prema javnosti. Mi imamo odgovornost prema toj javnosti koja nas na kraju krajeva financira ako se radi o javnim ustanovama, da doprinesemo nešto čovječanstvu, odnosno da taj doprinos čovječanstvu njemu i približimo, to tako reći. Ne? I ponekad možda smo mi tu malo zakazali, odnosno sigurno smo zakazali u tom procesu i vidim i ovakve pokušaje kao izuzetno pozitivne i kao nekakvu motivaciju ljudima da pokušavaju napraviti nešto novo i hvale vrijedno. Apsolutno. Međutim, i vi ste isto sami rekli, više se ne bavite biohakiranjem, sad imate ozbiljan institut. Dakle, i opet je to, malo vam govori da jednom kad počnete raditi nekakve stvari koje morate validirati, kojima morate dokazati nekakvu vrijednost, morate imati određenu strukturu. Isto tako, morat ćete opet i početi objavljivati vaše znanstvene rezultate tako da vas prepozna i znanstvena zajednica, odnosno da validira ono što ste i vi otkrili. Jer je također i to dio jednog znanstvenog procesa da znanstvenici sami sebi ne vjeruju dovoljno, nego žele od svojih kolega da ih opovrgnu, odnosno da ih dokažu. I tu imamo isto jedan mali nesrazmjer onoga što se priča i radi. Moram se nadovezati na to, šema je, da, ne bih rekao da se u potpunosti ne bavim više biohakiranjem, jer u biti jedna od glavnih komponenta, što ste sami sad spomenuli, pogodili ste bit, u biti srž biohakiranja, upravo otvaranje tih vrata laboratorija, znači tih praksa se i dalje pridržavamo. I u biti biohakiranje, što je zajednička poveznica apsolutno cijeloj međunarodnoj zajednici biohakera, je izrada u radi sam alata. Što u biti mi predajemo kontinuirano i dalje i na tome se bazira apsolutno cijeli rad. A sad ovo tipa objava rezultata slično, u biti u biohakerskoj sceni malo ko teži, mislim da skoro niko ne teži znanstvenim istraživanjima, osim primjenjen. Znači, razvoj inovacija se više teži. Onda tako kad nešto razvijete samo za sebe. Zašto se to onda zovu znanstveni instituti? Ne? Možda je malo je fina... je za primjenjena znanstvena istraživanja, drugo je za bazična znanstvena istraživanja. Primjenjena su, isto moraju objavljivati. Primjenjenih znanstvenih istraživanja koje također zahtijevaju znanstvenu metodu. To vam je isto kao da ja recimo kažem da sam ja graditelj kuća. Ne? Međutim, nemam nijako formalno obrazovanje. Nisam izgradio zapravo ni jednu kuću, ali kažem da gradim. U ovom slučaju nisam govorio o sebi institutu. Jako lijepe slike od kuće. Ali radim recimo lijepe slike. U ovom slučaju nisam govorio o svom institutu i o institutima, nego sam govorio o biohakerskoj sceni. Ne o sebi, zato kažem. Ne bi volio, ja težim znanstvenim istraživanjima i objavljivanju i moji kolege rade na tome. Tako da, spomenuli ste ovu biohakersku scenu i zapravo ona je jako mala i u svijetu i u Hrvatskoj. Još uvijek relativno mala. Međutim, kao što je Jelena spomenula, u radi sam znanstvenici, zapravo postoji ih dosta u Hrvatskoj. Postoji njihova udruga Radiona. Vi ste član te udruge. Što radite u Radioni? Ja sam se priključio organizaciji pri samom početku 2012. Gdje sam u biti krenuo sa svojim javnim djelovanjem, počeo održavati te radionice i uspostavio biološku sekciju, znači sekciju za biohakiranje. Imali smo posebni prostor BioLab, baš ovaj biohackerspace, gdje sam u biti svakog tjedna prenosio ta znanja ljudima. Kao organizacija i dalje Radiona se proširila svoje djelovanje na mnogo domena, okuplja veliki broj ljudi i najbolje mjesto je u biti za upoznati se sa šarolikošću svih ovih praksi i upoznavanje sa istomišljenicima. Jeste ikad pokušali objasniti ljudima zašto je cijepljenje dobro
kad pričamo o tome. Mislim, to je sad dosta aktualno i sad primjećujem da čisto me zanima iznenadili bi iskustva. se koliko ljudi sa doktoratima bioloških znanosti me pita što mislim o cijepljenju i protivnici su tih praksi, tako da citirao bi najdražeg autora, edukacija nije zamjena za inteligenciju. Tako da... Evo, čuli smo nešto o radioni, mi smo i svratili do radione, porazgovarali s članovima o njihovim aktivnostima. Radiona je udruga za razvoj u radi sami open source kulture, osnovana radi samoodržive produkcije te povezivanja umjetnosti, znanosti i tehnologije. Program im se temelji na edukaciji, samoedukaciji i u radi sam eksperimentiranju. Članovi radione dolaze iz različitih struka i različitih su zanimanja, a ideja im je uspostaviti komunikaciju, suradnju i razmjenu znanja. Od samog početka je krenulo sa spajanjem znanosti i umjetnosti. Znači prva radionica 2011. Su radili Ivan Marušić-Klif i Igor Brkić, znači umjetnik i elektroničar, i zapravo ta crta do danas je prisutna. Znači mi radimo dosta izložbi ili u Tehničkom muzeju ili u različitim drugim institucijama. Znači način na koji smo svi mi naučili većinu stvari je zahvaljujući najvećim dijelom internetom i drugim ljudima koji su bili spremni dijeliti svoje znanje, a pritom bez da su u strahu da će nešto izgubiti, nego dapače, kao s tim su dobili puno više nazad, znači i feedbacka i ponovnog znanja. Radiona nudi nekoliko sekcija. Tu su primjerice robotika i hakiranje, u radi sam protetika, audio sekcija, 3D printanje, elektroničko izdavaštvo, elektronički tekst ili slično. Inženjer Igor Brkić trenutačno radi na projektu senzorske mreže. Želimo pokriti cijeli grad sa takozvanom LoRaWAN mrežom. LoRaWAN je jedan protokol koji služi za prikupljanje podataka sa jednostavnih jeftinih senzora male snage, kao na primjer ovako neki čvorići koji imaju na sebi spojen senzor temperatura, vlažnosti, zagađenosti vode i sl. Trenutno u Zagrebu postoje 4 takozvana gatewaya, to je točke koje prikupljaju podatke. 2 su radionina, 2 su nezavisna. Planiramo još u sljedećih mjesec, 2 postaviti još negdje 3 radionina gatewaya po gradu, tako da cijeli Zagreb bude pokriven. Tako da bilo koji stanovnik grada Zagreba može uzeti ovako neki komadić elektronike, spojiti svoj senzor i direktno slati podatke na takozvani The Things Network, to je globalna mreža za prikupljanje otvorenih podataka, te ih bilo tko može koristiti za analizu, prikazivanje i slične stvari. Bruno Čok radi na 3D printeru. U početku je to bio samo hobi, koji je na kraju uspio spojiti s diplomskim radom. Ideja je zapravo bila napraviti 3D printer baš specifične namjene sa što manjim troškovima. Projekt modularan 3D printer u kojem zapravo stol ima pokrita sve 3 osi, što ima svoje nekakve prednosti i mane. Većina dijelova je kupljena preko interneta i radio sam sa najjeftinijim dijelovima, što zapravo je bio najveći problem iz razloga što na puno nekakvih tolerancija, puno su manje odnosno veće odstupanja i slično i puno teže dobiti nekakvu preciznost, što je bio sam po sebi izazov. Pa ideja je zapravo dobiti neograničenost po pitanju materijala. Zapravo koristiti bilo koji materijal, izbjeći ove nekakve standardne komercijalne materijale i potpunu slobodu imati po tom pitanju. Biosekcija je jedna od prvih radioninih sekcija. Ne bave se doduše genetičkim inženjerstvom kao njihovi inozemni kolege, no trude se organizirati predavanja svjetski poznatih biohakera, a uglavnom se bave izradom različitih alata. Te radionice su više usmjerene u smjeru umjetnosti, to je nešto što je donekle apstraktno ljudima opipljivo, i izradu nekakvih kompleksnih, možda skupljih alata, inače na jednostavan način u kućnoj radinosti. Imamo primjer mikroskopa koji je modificiran da na njega stane digitalna kamera. Imamo spektrometar koji je isto izrađen u kućnoj radinosti za vrlo jeftinih materijala. Pokazalo se da su ljudi jako zainteresirani za takve aktivnosti. U principu trudimo se da to bude što bliže javnosti. To je poanta na neki način
te cijele biohacking scene. Da se ljudima približi znanost na jednostavan, siguran način, da se vrati povjerenje ljudi koji imaju u prije svega biologiju, ali općenito i šire znanost. Mnoge su radionice besplatne ili se pohađaju uz simboličnu naknadu. Za njih nije potrebno predznanje. Važno je samo da ste otvoreni za svladavanje novih vještina i spremni za izazove. Ako baš i nemate ideja, kopirajte od drugih. Ondje su svi spremni podijeliti znanje. Profesore Vlahovićek, možda će neki naši gledatelji nakon što odgledaju ovu emisiju se htjeti početi baviti biohakiranjem. Što bi im vi poručili? Ja bih im prije svega poručio da pokušaju naučiti što je više moguće biologije. Otvorena znanost i biohakiranje samo po sebi apsolutno nije loše, dapače, što ranije djeca steknu interes za bavljenje znanošću, informatičkom tehnologijom, od čega je zapravo i originalno hakiranje i poteklo, primijene u biologiji, što je mnogo, kažem opet, kompleksniji sustav nego što su to računala i programiranje. Tim prije će i taj njihov interes i ljubav za to uroditi nekim plodom. Međutim, nemojte eksperimentirati na sebi, pogotovo ne neprovjerenim metodama, a kamoli eksperimentirati na nekom drugome. Dakle, učiti i interesirati se, ima stvarno puno resursa na internetu koji vam mogu pomoći da saznate sve o tome kako se radi znanost, a onda ju na kraju i primijeniti na nekakvom sveučilištu ili u kompaniji. Hvala vam svima na gostovanju u emisiji. Mi ćemo još na našoj Facebook stranici staviti nekakve linkove i dodatne materijale povezane sa biohakiranjem. A u sljedećoj emisiji govorimo o službenim laboratorijima koji su nešto bolje opremljeni s detektorima. Tako je, govorimo o detektorima. Vidjet ćemo što su to detektori, kako oni rade, kako se novi detektori dizajniraju, zašto uopće dizajniramo nove detektore, a naročito zanimljiva će biti njihova primjena u fizici, biologiji i medicini. Dotad nas pratite na HRTI.hr-u, YouTube kanalu i na našoj Facebook stranici. I to je to. Vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.